uri ni vhathu vhoṱhe nenga dzina ndi pfhi Rasivenge Khumbelo. Ya nda kumbela uri vha sathu subscribe kha channel yanga, ndi kumbela uri ni subscribe ya uri kone u shuma zwavhuḓi right. Nṋe ndo zwi lavhelesa nda zwi vhona zwori ya ri nga ita zwiṅwe zwithu zwo no nga dzi tutorial dzine dza vha uri ḓo amedziwa grade 12 zwezwi ni khou dzi vha na dzi corona unga dzi Saturday school dzi winter mini zwoṱhe zwo fhira. So nṋe na ndi khou ri subscribe kha channel uri kone u vha na dzi session dzine ri ḓo vha nadzo nga amedze ya. So ri ḓo thoma nga analytical geometry, mara ri sa thoma nga analytical geometry zwi amba zwori ndi ḓo thoma nda vhona zwori dzi subscribers ni khou itisa hani, ndi yone tshi ḓo kona u shuma right. U ita uri na dzi video dza vhone dzi vhe dzavhuḓi, the more ni khou subscriber the more ri khou vha na mini, ri khou kona u shuma zwavhuḓi right. Na dzi video dza vhone ni ḓo wana uri dzi clear, zwino ben zwo rali ni ḓo wana uri khou dzhia nga dzi founu mini zwoṱhe, mara kha nga kona u subscriber ri a kona u wana something tshine ra vha uri nga shumisa zwavhuḓi right. Ndi khou livhuwa, zwi amba zwori ndo vha na khani na vhaṅwe vhathu vho no ḓivha maths, ndi khou amba vhathu vha re na dzi bachelor, vha re na dzi distinction, dzi student not dzi learners right. Ri khou amba dzi student, ri khou amba vhathu vhane vha vha uri vha kha tertiary level ya. Ra ri khou ita khani nga heinoni nge dzi question mbili, ro vha na r squared is equals to x squared plus y squared, and then we have x squared plus y squared is equals to r squared right. So nda vhudzisa nda ri zwithu u ya nga vheiwe zwi a fanana ya vha ntsumbedzisa uri ya hezwi zwithu ya nga vhone zwi a ita mini, zwi a fana right. And then nda vhudzisa nda ri okay vha tshi khou ri zwi a fana vha vha khou lingedza uri ndi pfhesese, vha ḓa vha ṅwala uri x plus 2 is equals to 4, and then 4 equals to x plus 2. Vha ri kharali hezwi u khou pfhi zwi a fana, zwi amba zwori na hezwi zwithu zwi vha zwi khou fana right. Vha ri kharali nṋe ndi khou tenda uri hezwi zwi a fana, nda ri hezwi ndi khou tenda uri zwi a fana ya, mara hezwi ndi hayi ti khou tenda uri zwi a fana. And then vha ita khani lwa tshikhala tshilapfu, ho ḓa vhathu vhanzhi vha khou ḓi amba tshe tshiṱori tshithihi tsho uri kharali dzi question dzi khou amba so, kharali muṅwe khou dzi ḓa ḓi ṅwalela ri kharali 2 i tshi lingana na x and then x ya lingana na 2, zwi amba zwori zwithu kha ndi tshi tenda uri zwi a fana, zwi amba zwori zwi a fana right ya. Nda ri okay a huna thaidzo ra ndi ambe vha ṋea tshifhinga, nda ri okay u ya nga nṋe heinoni ndi Pythogras theorem right heinoni, and then nda ri heinoni ndi equation of a circle ya. Nda thoma u zwi vhona zwori zwino vhunga a tsha tou vha na maipfi manzhi ni vha nga amba ya. And then nda vhudza zwori u ya nga nṋe heinoni ndi radius right, nda ri heinoni ndi hypotenuse right ya. And then u bva hanefho nda wana vha tshi vhonga vhathu vhane vha vha uri vho ḓoḓa, nda ri kharali hezwi zwithu zwi tshi fana why dzi mathematician vha songo tou zwi ira madzina mathihi ngori thi zwi a fana. Zwino havha vhathu nda wana uri vho no ḓaḓa luṅwe, zwino nṋe ndi khou pfha kha vheiwe zwori vhe ni khou ri mini nga dzi question mbili ri sathu thoma na analytical geometry, zwi amba zwori vhe ni khou ya na commenter right ya.